Padar depin ben thumbnail la teng le dam lo nang te la Chrome browser nang le tum ingpu non la da Guwahati University putok non la tok det te aber scroll down non nang le tum aber dam tha la Guwahati University online portal polong berik non net heno hoy la PG admission form bolong ber te la sonang cheklang po la dang nang litum applicant name, father name, mother name, la sonsi state, date of birth, male nang litum joy ke pen fill up thegi la bang nang litum pinon la pen category ke pima nang litum pinon la dak la sonsi joy ke side exam center nang litum nama di phubik non sonsi lahai joy ke kala kapre kat semedo polang tinang le tum yes pido nang pola dak la nang tum pohi te chini po sonsi aberdam non la local guardian lahai ke kenang sot ari pida chok pipeda chok la sa details roll number serial number lahai piben next la son bang po next long berte la son message nang li la so message mobile long stem nang li nang tum la chino dat sitame mo pi login to phan next dam te la son bang po next page along ba dak nang tum address la details bang pido nang po koson nang tum hem ko nat se ke do mala so bang pido nang po jong si permanent address me siwet lo pote la correspondent hala dak click chok lo tang ta me thang ma se chewang jui po la dak hala dak me thang ma chewang jui po nang tam ber dam mo 9 and 6 along ber no next la son bang po academic details ang litum dak pinon kopia board ma pinon tuing wine class 10 class 12 details minang litum pinang po class 12 stream nang tum pinang po kopisi charlie ma labang sober nang tum ka prex tame dolang po tela dak pidun mail la pen graduation details konat kopi kona university si charlie ma nang tum select nang po la pen dake result bang pipe darang po sinon mat ke dak result pending derlo non si result klang alang sitame la tum sitame form bang fill up long lo pen ka pe course sitame do potela dak nang tum pinang po ladang nang tum BSc ke Charlie hut kupia sub major kupi ma select nang po jo computer science se rong chemistry na lo chemistry kon na lo ne jo chemistry select lo result bang pipe pasila hai bang la son pending lo lada pente general pass course long nang tum PC do ma ladang nang tum select nang po ke la ber PP subject ma la nang ceklang la po lada pen nang tum kapre ka course sitame dolang pulo tang te lada klak klik dun me PG GDC tang hola kapre la sitame pidun me lo tang lo tang te nang tum next salong klik no next lo tang te next sabange lala nang tum bank details pinang po account number account holder name pinang po bank amount nang tum kata ko beta chini lo IFSC code pinang po MICR code pinang po la piat lo tang te mobile number la piat lo tang te save and next along nang tum berik non bang ke photo mate documents ke upload la dakhan lo sab o ka siksak chat ke do titi la daka the la dak tok do 100 kb pen abisi ke mane la dak upload no asai sabang photo signature la la si ko son si la size pa biji ma phan sisteme dak mobile pen claim me la si dak ni la photo ke upload bang nam paklang po hala photo size ko son si pa biji ma hala bang kapre ka video long nang litum long ji hala dak le nang litum lang ik non bang la live la photo ke upload bang le lang no photo mate documents ke upload bitri daga velo don tu non patang unji ni un ete mani tiklo ko aprang ben simane photo la document bang scan lab nang po size setting biat nang po phinang le tum ke fill up hot bang jal ke po
documents ki pinang la ke passport signature caste certificate Lapen bank passbook ason si select nang po photo bang select tang etlo la sila size bang la dak tok do etlo la so size setting se prang ben scan lab nang po la tang etlo tang te la puar e na thu save and next pu du la dang tum berik non la etlo tang te copy course ma nang tum la MSc course la chemistry copy course e anji ma chong wai nang po chong wai da te ko na college ma la dak ni li GU long sing wai chot la pen ka prek GU under ka prek college long si da me do lang la da lo te nang tum la next along ber non next along ber da long te la form ke fill up chok ma chok che ma lang tum chelang pakkan non chok lo po te la set next along nang tum ber thun non submit along la lang thu pam mi kanon la lang chok lo po te enke la dak declaration pinai la da lo tang te final submit long ke nang tum lang pam mi kanon chok che do lang te la soprang pinai no ke la submit at lo tang den next bang payment option bang po la dang tum payment po tang payment me aprang se me litum la form ke fill up form bang litum dak mat download on li download po nang paklang po nang lang don ik no la hen lo non ni ke fill up form lo la sila payment me aprang se me download on to la bang chok lo non payment option on thu ni nang paklang po la ber la da continue for payment polong ber ignon continue for payment polong ber lo tangte net te slow hoy ma ja la sonang cheklang po nang tum ka pe card pen pi me la da credit card pusi stock sta me lar me dak ni li lar po nang paklang po la debit card tabi me net banking UPI Bharat QR code la haten sta me pi me asinili debit card si dak select lot debit card sa me dak